Kulturno in izobraževalno društvo gluhih Mavrica je v Murski Soboti organiziralo delavnico, katere se je udeležilo 12 mladih. Naziv delavnice je Sem iznajdljiv, v osredju pa je bila pomembnost timskega sodelovanja. Sekali perangan, satu kali peduli, satu kali bayi kita ada itu ada terus itu cuma yang mengkati terus sekali bayi, kadang tak besar. Timskega, sodelovanje, kamu punya nanti kerja ya, tapi betul nanti sekolah organisirati sebab alipah pertaban alipah sebab ada cerita kerja kita yang nanti bertemu. Atau jenuh nanti kita tak kiri cuma dari sebati diteruskan berkreasi pemilik pada anak cabut itu bagi kita rati belajar pemaham. Ini bermiran ke itu pemain timskega sodelovanje semputi pekerjaan tak ada begitu pekerjaan kan pemain ada cerita kepindahan timskega sodelovanje kepindahan sini itu naduka timskega kepindahan sini pemakai terus supaya sodelovanje. Šebjana, predsednika kulturnega in izobraževalnega društva gluhih Mavrica, smo vprašali, kakšno je splošno trenutno stanje mladih gluhih in naglušnih v Sloveniji.
Poglejmo, kaj so nam še povedali udeleženci delavnice. Hvala za pozornost in vljudno vabljeni tudi k ogledu drugih prispevkov spletne TV. Nasvidenje.